ô lẽ tuấn trung chú hay ru khởi thiểm kha cái chuyện pa mi lo thon tlem lai đâu mi kha mình te kan so ta ti chuan Facebook lama te hmu tur lo mai kan zong kul ngat ata hei tuna hian video dang an ti chuak le anga hei tuna hian nula niom tak chelo ve tak mai hi he ban ti kholo ani oma hei hi khoi dona en hawang Yan, ganyan. Rio, Roberto, Salcido. Salcido siya. Ay, Salcido. Yung. Yung gawa niya Hello, mga kababayan. Nandito po ang ating kapatid na kababayan na si Sister Ria Pupana. Ang taga Kabul. asoy dan mangai chon ming hi chu ria ni oma ni hei aban hi atipel ani oma hei hi khoi don en lokang Bakit? Yan. Ito po ay na-dislocate po ang kanyang kanang braso. Ayan, ang lalim. braso. Ito po, ang lalim po. Wala pa. Ito po siya. Paano na-dislocate yun? Na-dislocate po ang kanyang Braso. kanang braso. Nahulog daw. Dislocate lang po yan. Nadulas. Kasi, Kuya, ang mga gilgid doon. ito mo naman na. Kaya, tabat ka mala di pa ng tablin eh. Okay. an en reng reng hian a om dan atang hin a na ni ti hi hriat thei a hei chia po hi then chok chok mai puan an se tir top mai a siam thadon Araw-araw. Pag nakita mo hata lupot. Kaya na ito niya. Tigay sa ako. Tan. Mana? rinai tak chuan ol sam phian mai a thiam kop mai hei mizoram omata na ito mani ma hi chumo adik tak chuan han pan sup mai la thatura ni a thiam kop mai hei a indu mel vio silo ma hi a ne so kop mai Ikataw mo na. Kalpasan! Kalpasan! hatiang lam video hi ganon upload thinanga he pa bi ka hi ama bi ka hi in lo enzel du ni chuan in lo subscribe panga in lo like bukang in lo share pok don ya thiam khop mai mizoram omata ni ito mani ma hi Kuhanin eh. Thank you, Lord. Thank you, Lord.